nareka ko umubaye nkaguma nibere umukristo ni nka wa mwana uvuga ati ntago ndi buve mu wa mbere ko uyu mwarimu wanyigishije mu wa mbere yanyigishije neza nta wundi nkeneye kwa amadini yose nayukura ako nibyo dini ryo mu gihe turimo ubungubu nibwo burere isi keneye ubungubu twavuga ko hariho idini imwe izindi imwe ry'Imana ce que nous appelons religion ayo twita amadini ce sont des révélations ni amahishuro Nyirabasabose Priscilla nkaba ndi umubahayi wo mu Rwanda president nkaba ntuye muri Rubavu Gisenyi nkaba neshejwe no kuba hanga kugira ngo mvuge kubyerekeye ukwemera kwa Kibahayi. Kwemera kwa Kibahayi ni idini rishya ryatangiye mu cya 844 rikaba ryarageze mu Rwanda mu cya 956. Ubu twicaye ahangaha turi kwizihiza imyaka 200 intumwa y'Imana Babe na Bahá'u'lláh bamaze bavutse niyo tuzayizihiza nubwo twayitangiye muri 2017 nibwo bari Bahá'u'lláh yujuje imyaka 200 ubu ngo Babe yujuje imyaka 2019 akaba twifuje kuganira n'abanyamakuru n'itangazamakuru kugira ngo tubabwire kubyerekeranye n'amakuru mashya ari ku isi idini rishyashya benshi usanga bavuga ati ni abakristo gusa abayisilamu gusa n'ende ariko hari n'irindi dini ryitwa ababahayi. Ababahayi ni idini rero ntabwo ari itorero ryatangiye mu cya 844 nk'uko nabivuze rigera mu Rwanda mu 1956 ariko ndavuga muri make amateka y'intumwa y'Imana Babe nkuko muri 2017 twavuze amateka y'intumwa y'Imana Bahá'u'lláh ni intumwa z'Imana ebyiri zaje mu gihe kimwe kandi zize igihe ziyaje mu gihe kimwe kandi zizanye idini rimwe sa nkaho ari rimwe umwe yateguriza gundi uw'Imana yagomba ko yarasezeranyije. Intumwa y'Imana Babe rero bivuga umuryango. Babe yavutse ku itariki ya 29 mu icya 819 ahantu mu mujyi w'Ubupersi. Ubu rero nibwo turi kwizihiza imyaka 200 amaze avutse. Nubwo tubyijije mbere turi mu kwezi kwa 9 ariko itariki nyirizina izaba kuri 29 no kuri 30 2019. Niyo mpamvu twifuje kuganira n'itangazamakuru mbere yaho kugira ngo bamenye ibiri guhita ku isi. Ubu ku isi hose ahantu hirya hatandukanye nabo barimo kugenda babyizihiza bamwe baraganira n'abanyamakuru abandi baraganira n'abantu bagiye batandukanye abarimu amadini amavuriro ibintu bigiye bitandukanye abaturage muri rusange kugira ngo babamenyeshe ijambo ry'Imana n'ukuri aho n'idini ry'Imana aho rigeze ubu ngubu. Ahantu henshi rero ku isi nibo barimo kwizihiza uyu munsi bari kwizihiza imyaka 200 ivuka rya Babe. Babe nkuko nabivuze bivuga umuryango buri mu rurimi rw'Igiperse tubishyize mu Kinyarwanda twavuga ko ari umuryango ufunga igihe kirangiye ugafungura igihe gishyashya. Igihe gishyashya ni kidutangiye cy'ukuzuza ibyahanuwe. Igihe kirangiye ni iby'ubuhanuzi guhera kuva isi yatangira ko Imana yohereza intumwa y'Imana yari ubuhanuzi gusa kugeza ku ipfundo ry'Imana intumwa y'Imana Muhammad Imana Muhammad n'umugisha no ipfundo ry'abahanuzi mu by'ubuhanuzi. Nyuma ya Muhammad Imana yongera ibuka ko isi keneye kugira ngo byandi byahanuwe byuzuzwe bitangire itwoherereza Babe twohereza na Bahá'u'lláh. Turi kwizihiza bemeye Babe bemeye Bahá'u'lláh nibo bita ababahayi. Tweko twicaye hano turi ababahayi rero twifuje kuganira n'abanyamakuru muri uko kwizihiza iyo myaka. Ubuzima bwa Babe kera yavutse ari umwana yitwaga Sid Ali Muhammad yavutse ku itariki 20 Ukwakira 1819 avukira Shirazi mu mujyi wo mu majyepfo wa Iran mu mujyi witwa Ubupersi. Abenshi baturage bari kimwe benshi b'imudini ry'abayisilamu ni mu bice by'abayisilamu
nezerwa n'usezeranijwe n'Imana, akaba ari we Kayimu. Nk'abayisilamu bakunda kuvuga ngo Kayimu cyangwa Rahim, bivuga ushatse kuvuga uzagaru uza uhagurukira. Babe yakomokaga mu muryango wiyubashye kandi uzwi mu gisekuru cya Muhammad. None mu bisekuruza bya Muhammad, umuhanuzi w'idini ya Isilamu. Niyo mpamvu benshi avuga ati ababahaye bava nko ku bayisilamu cyangwa ku bakristo. Kurebye intumwa z'Imana zose zikomoka mu bisekuru bimwe nk'uko byahanuwe kuva muri Bibiliya, ko bose bagomba kuva mu bisekuru bya Aburahamu. Bose yaba ari Yezu Kristu, yaba ari Muhammad, yaba bose bamanuka muri icyo gisekuru bose. Na Babe na Bahara bari muri icyo gisekuru cy'intumwa y'Imana Aburahamu. Mu gihe akiri muto ise yaje kwitaba Imana. Baba akiri muto ise yaje kwitaba Imana, hanyuma aza kurerwa na nyirarume aza kumushyira mu ishuri akiri umwana muto. Nubwo Babe yari afite ubwenge karemano, nta muntu n'umwe yari anejejwe no kumwigisha. Yubahirizaga gusa nyirarume. Umwarimu we muri icyo gihe yasabye ko yabonaga ubushobozi bwa Babe ari bwinshi cyane. Bukeye asanga nta na kimwe ashobora cyo kwigisha uwo mwana. Nyuma nyirarume yaje kumwemerera kuva mu ishuri, atangira gukora mu murimo w'ubucuruzi bwa nyirarume aho bita mu mujyi wita Bushiri, umujyi wo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Shirazi. Ni muri icyo gihe rero Babe yaje no gushaka umugore, arabyara. We n'umufasha we babyara umwana w'umuhungu bamwita Ahmad, waje kwitaba Imana akiri muto, umwaka umwe mbere y'uko Babe yigaragaza ko ari Kayimu wasezeranyijwe. Ukwitangaza kwa Babe kwabaye mu ijoro rishyira ku ya 23 Gicurasi mu cya 844. Niho ni kwemera kwa Bahayi kwatangiye. Icyo gihe yari afite imyaka 25 gusa y'amavuko. Muri iryo joro Babe yagaragarije muri Hussein n'ibimenyetso byose bigaragara kandi nta gushidikanya ko ari we Kayimu wasezeranyijwe. Ahishura n'umuvuduko udasanzwe igice cya mbere cyo kubisobanura cya Suriya ya Yusufu, igice cy'ingenzi mu gitabo cya Korowani. Hanyuma abwira muri Hussein muri aya magambo: yewe wowe ubaye uwa mbere kunyemera, mu by'ukuri ndakubwira ko nzi Babe, irembo ry'Imana, kandi nawe ukaba ari Babur Babe, irembo ry'irembo. Roho 18 zigomba mbere na mbere kubanza kunyemera umwe ku bushake bwe, ndetse no kumenya ukuri ku ihishura ryanjye. Ntawe uzimenyesheje cyangwa ngo azitumire. Buri umwe agomba gushakisha ku giti cyabo akambona. Mu gihe umubare wazo uzaba wuzuye, umwe muri mwe agomba kuzatoranya kugira ngo azamperekeze mu rugendo rutagatifu i Maka n'i Madina. Aho ngaho nzahatanga ubutumwa bw'Imana ku buyobozi wa Maka. Nyuma yaho nzagaruka ikufi aho nanone mu musigiti w'uwo mujyi nzahagaragariza ugushaka kw'Imana. Ubusabwe rero kutagira uwo ubwira ibyo wabonye n'ibyo wumvishe, haba kuri bagenzi bawe ndetse n'undi wese. Mu gihe Baba amaze kwigaragaza afite imyaka 25, mbere y'uko yigaragaza mu bihugu by'abayisilamu bari barindire ko igihe cyarageze bumva ko hagomba kuza uwasezeranyijwe Kayimu. Abanyabwenge bajya kumushakisha kugira ngo bamenye Kayimu. Abize iby'amadini, abize Korowani, abize mumwe muri bo muri uyo ngo aragenda aba ari we ushobora kumubona bwa mbere. Arakimara kumubona nibwo yamhise amwita Babur Babe, umuryango w'irembo. Amutegeka ko muri abo ngabo bose hari n'abandi 19 bagomba kuza 18 bagomba kuza kumubona ku giti cyabo, ntawe ubashakishije. Wari wese aragenda afite ibimenyetso kugeza ubwo ari bugere kuri uwo wari warasezeranyijwe, kandi ko buri muntu agomba kuba afite ubutumwa bwe.
idini rya babe rero ryatangiye mu cya 844 rimara gusa imyaka 9. Ubutumwa bwa babe bwari bwuzuye ubutungane budasanzwe ku buryo ingaruka zabwo izagera ku bantu benshi b'igihe kizaza. Ihorwa Imana rya babe ryabaye ku itariki ya 9 z'ukwa Nyakanga 850 saa 6 z'amanywa. Babe bamurashe urufaya rw'amasasu rugizwe n'abasirikare n'30 y'abasirikare 750 ku kibuga cya gisirikare Tabrizi aho yari afungiye. Mu gihe umutwe w'abasirikare witeguraga kurasa, Babe abwira amagambo ya nyuma abantu bari aho bamureba ati, iyaba mwari mwanyizeraga yemwe bwoko bwivumbuye, umwe muri mwe yagombye gukurikiza urugero rw'uyu musore. Wari ufite urwego rwo hejuru kuri bamwe muri mwe, kandi mwagombye ko ku bushake bwanyu kwitanga ubwanyu mu nzira yanjye. Umunsi uzagera aho muzamenya uwo nzi, munsi nzaba ntakiri muri mwe. Ubutumwa bwa Babe bwatangiye mu cya 800 umwaka wa 2019 rero turizihiza isabukuru y'imyaka 200 intumwa y'Imana Babe imaze ivutse. Ubutumwa bwamaze imyaka 176. Ubu ababahayi turi mu mwaka wa 176, mu gihe abakristo bari mu mwaka wa 2019, abayisilamu 600 na igihumbi na magana 460. Ubutumwa bw'intumwa y'Imana Babe Sid Muhammad bwatangiye mu cya 819 burangira mu cya 850. Umwe mu batangizi b'idini rya Kibahayi. Kuba turi hano hafi y'ikiyaga cya Kivu ni umwanya wo kurebera hamwe ingaruka z'amateka y'ikirenga ajyanye n'igihe cy'agaciro kitaramenyekana icyo gihe hirya no hino muri sosiyete aho byababereye. Turi hagati y'ikinyejana cya 19, igihe cyo kugerageza ubuhanuzi bw'isi ya Kisilamu kimwe no mu bice byinshi by'abakristo. Mu Buperusi, umuhengeri w'umunezero uragaruka warasezeranyijwe. Igaruka ryo wasezeranyijwe byafashije abanyabwenge gutsinda ya Shiite biringiye ko ibyahanuwe muri Korowani no mu mateka ya Kisilamu byegereje. Ni Mullah Hussein Bushir, umwe mu bashakashatsi mukuru, mu ijoro ryo ku 22 no ku 23 Gicurasi icya 844. Babe bisobanura irembo, amenyesha ko kuba ari we ufite ihishura ritagatifu atari ku bayisilamu gusa, ahubwo gutanga inzira y'ubutungane nshyashya yo kunyoko muntu muri rusange. Mu myaka 10 ikurikira, umwanzi w'idini n'ubutegetsi butuma habaho ihorwa rya Babe. Babe yahowe Imana ku itariki ya 9 z'ukwa karindwi icya 850. Ubwicanyi bw'ibyamamare n'abanyabihumbi by'abayoboke no kwicwa iby'idini byatangiye muri icyo gihe by'akababaro. Havutse idini rya Kibahayi riza gukwira ku isi hose. Yemeza ko ari idini ry'isi yose ryigenga. Mullah Hussein Bushir Babe yatangarizaga ukuza kwa Baha'u'llah Mirza Hussein Ali watangiye mu cya 817 kugeza mu cya 892. Elle va traduire. Brièvement, la mission de Babe, muri make ubutumwa bwa Babe, c'était de préparer l'humanité bwari kugira gutegura bene muntu à accueillir le ukwakira messager le plus grand que lui. Uwasezeranyijwe, intumwa y'Imana hejuru kuri we. En ces termes, il parlait de celui que Dieu rendra Muri manifeste. icyo gihe yavugaga ko ari uwasezeranijwe, uw'Imana iziyagaragaza.
C'est ce que nous pouvons retenir comme mission du pape. twavuga ko ari nk'ubwo yaba ari bwo butumwa gusa babe yari afite kuza guteguriza intumwa y'Imana Baha'u'llah. C'est un messager, il a ses écrits saints, il a son livre saint, ni un intumwa code de y'Imana loi. afite ibitabo bye bitagatifu, afite n'amabwiriza n'amategeko abantu bagomba kugenderaho. Avec l'arrivée du pape, Ukugeza kwa babe suivi de la venue de Baha'u'llah, ukurikiranwa n'ukuza kwa Baha'u'llah, l'humanité va avoir une nouvelle conception de la religion. bene muntu bagira imyumvire mishya y'idini, Parce qu'avant eux, kubera ko les mbere croyants yabo pensaient que Aba- la religion commençait avec leur messager et se terminait avec leur messager. abantu bumvaga ko ukwemera gutangirana n'intumwa yabo kukarangirana n'intumwa yabo. Mais avec la foi bahaï, Ariko idini rya Kibahayi, Baha'u'llah, comme le Bab, Baha'u'llah na babe nous enseigne que la batwigisha religion ko de Dieu n'est idini- qu'une et une seule. ari rimwe, idini ry'Imana ari rimwe, Elle n'a pas de commencement. ntago rigira itangiriro, nta nubwo Ni rigira de n'iherezo, fin. nta nubwo rigira iherezo. Et à chaque étape de l'évolution, Uko igihe de kigenda l'humanité, gitera imbere, ko abantu bagenda biyongera, ubumenyi bwiyongera mu bantu, Dieu envoie un messager Imana yohereza pour intumwa. nous donner ses enseignements et ses lois Imana ikaduha intumwa zayo, ikaduha n'amategeko n'inyigisho tugomba gukurikiza, pour permettre une vie paisible et une vie paisible, je disais, d'unité et d'harmonie kugira ngo dans la abantu babeho société. neza mu mutekano muri rusange muri sosiyete. Nous, aujourd'hui, Twebwe c'est-à-dire vous et nous, uyu munsi nous sommes très bénis. turahirwa cyane, Nous vivons une époque spéciale. turi mu gihe gitangaje. Au lieu d'un messager, Mu Dieu gihe nous envoie Imana deux messagers. itwohereza, aho kohereza intumwa yatwohereje ebyiri icyarimwe. C'est alors que nous comprenons Ni que la impamvu twumva religion ko idini est une révélation progressive. ni ihishura rihoraho, ntago ritagira intangiriro, ritagira n'iherezo. Ce que Dieu a révélé hier, Ibyo Imana yahishuye ejo hashize tous nous le savons, turabizi twese vous et nous. twese. Ce que Dieu a révélé aujourd'hui, Icyo Imana yahishuye uyu munsi nous le savons, twebwe turakizi, mais vous le savez à ce moment-ci. ariko mwebwe mubimenye kano kanya. Ce que Dieu va révéler demain, Icyo Imana izahishura ejo nous le savons twese pas. nta n'umwe ukizi. C'est ainsi que Baha'u'llah dit, Niyo mpamvu Baha'u'llah atubwira ati, avant que 1000 ans soient révolus, mbere y'uko imyaka igihumbi ishira, tout celui qui s'élève prétendant qu'il est l'envoyé de Dieu, c'est un uzahaguruka imposteur. kuvuga ko ari uwasezeranyijwe n'Imana azaba ari umunyabinyoma. C'est-à-dire, comprenez, vous prenez 1844, Mufate icya 844, ajoutez 1000 ans, mwongereho imyaka igihumbi, si Dieu vous donne longue vie. niba Imana izabaha ayo mahirwe yo kumara iyo En myaka, 2844, c'est alors que nous pouvons nko muri accueillir 2844 un autre message, nibwo mais dushobora pas kuvuga avant ko cette année-là. hashobora kuza iyindi ntumwa y'Imana. Mbere yaho hoya, Que nous le voulions ou pas, twabishaka tutabishaka, nous vivons dans les enseignements de Baha'u'llah. turi mu gihe cy'inyandiko cy'inyigisho za Baha'u'llah. Nous les gardons d'abord. Tubirebere hamwe. Quels sont ces enseignements? Ni izihe nyigisho? Par exemple, votre profession. Nk'umwuga wanyu w'itangazamakuru, Quelle est cette religion qui a parlé ni des irihe médias, de la dini presse? ryavuze ku itangazamakuru? C'est la foi Baha'i. Ni ukwemera kwa Kibahayi. Un jour, nous allons en parler en long, à large. Hari igihe twazagira amahirwe yo kuganira Votre profession ukuntu umwuga wanyu se retrouve dans les enseignements de Dieu. uboneka mu nyigisho z'Imana. Et c'est grâce aux enseignements de Baha'u'llah, Ni kubw'inyigisho za Baha'u'llah, quand il révélait
les enseignements sur la presse, aho que la yahishuye presse aussi commence. inyigisho zivuga itangazamakuru ryatangiye. Lorsqu'il dit la presse, les journaux sont les yeux et les oreilles de l'humanité. Aho avuga ko ibinyamakuru itangazamakuru ari amaso n'amatwi ya bene muntu. C'est pas ce que vous faites. Si cyo mukora, Vous êtes ici, muri vous hano, voyez, murareba, vous attendez que votre profession doit remplir kugira pour être mugomba conforme aux gukurikiza kugira ngo enseignements de Dieu. mwubahirize inyigisho z'Imana. Aujourd'hui, nous parlons de parité. Uyu munsi turavuga ku buringanire. Aucune religion du passé n'a parlé de parité. Nta rindi dini ryahise ryigeze ryigisha ku buringanire. Mais Baha'u'llah, Ariko Baha'u'llah en édictant le principe de l'égalité des droits sociaux de l'homme et de la femme, aduha amabwiriza ku buringanire bw'umugabo n'umugore, a implémenté la parité et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. yavugaga kuri ubwo buringanire turimo kubahiriza kuri uyu munsi wa none. Aujourd'hui, pour mon ami qui vient du Congo, Nka mugenzi wanjye uvuye nko muri il y a un Congo, sujet qui est à la une, la gratuité de l'enseignement. uburenganzira bw'uburere, Vous savez, kwigira ku buntu. qui en a édicté la gratuité de l'enseignement? Mwaba muzi waba warashyize ko uwo ari we wese agomba kugira ayo mahirwe yo kugira ubumenyi kugera mu ishuri. C'est un enseignement divin. Ni inyigisho ntagatifu z'Imana. Baha'u'llah. Ni Baha'u'llah. Qui a mentionné ça dans les livres de loi Kitabi Atas. Ni Baha'u'llah wifuze mu mabwiriza mu gitabo gitagatifu cy'ababahayi Kitab Adas, avuga ko de l'accès universel à l'enseignement. aho ati abure we wese agomba kugira uburenganzira ku burere, ku bumenyi. Il dit, lorsque les parents Igihe ne sont ababyeyi pas à mesure badafite ubushobozi de faire étudier et éduquer leurs enfants, ubwo kwigisha la abana babo société bose, prend la umuryango charge. uzabafata inshingano babigisha. c'est pas la gratuité? Si bwa buntu tuvuga bwo kwiga, cyangwa nko mu rugero nko mu Rwanda iwacu ati bashyizeho amashuri yo umwana wari wese agomba kujya mu ishuri, tugateranya inkunga kugira ngo umwana wa runaka ajye mu ishuri, cyangwa umwana wo mu muhanda ajye mu ishuri. Dans l'ancien temps, Mu gihe cyashize on donnait la primauté à l'éducation aux bahaga garçons. uburenganzira ko abahungu aribo bagomba kujya mu ishuri. Aujourd'hui, Baha'u'llah nous dit, Ariko uyu munsi Baha'u'llah aratubwira si ati vous avez deux enfants, niba ufite abana babiri, garçons et filles, umuhungu n'umukobwa, et que vous avez la possibilité mukaba mufite ubushobozi de faire étudier un seul enfant, bwo kwigisha umwana umwe gusa, la priorité donnée à la fille. ufite uburenganzira kurusha La undi ni fille va à umuhungu. l'école, les Umuhungu garçons restent à la maison. umukobwa azabanza ajye mu ishuri, umuhungu asigare mu rugo. Vous allez me poser la question. Muraza kumbaza ikibazo nyuma. Peut-être pour terminer, vous donner l'occasion Kugira ngo mbaho umwanya wo kugira ngo mubaze, de nous soumettre au feu des questions. mudubaze ibibazo. Nous allons dire brièvement la mission de la foi Baha'i. Turababwira muri make ubutumwa bw'ukwemera kwa Kibahayi. C'est l'établissement de la paix universelle Ni ukubaka amahoro ku isi yose et de l'unité du genre n'ubumwe humain. bw'abantu bose. Aujourd'hui, Uyu l'humanité est à la recherche Bene de la muntu bari paix. gushakisha amahoro, uwo ari we wese ari gushakisha amahoro. Notez bien, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Mubimenye neza kuva intambara ya kabiri les y'isi hommes yose, ont déjà signé plus de 25 000 traités de paix. basinye ibihumbi birenga 2,500 byo kubaka amahoro, Mais aucun n'a été respecté. ariko nta na kimwe bubahiriza. Vous savez pourquoi? Muzi impamvu? Parce que les hommes que nous sommes, Ariko- nous n'avons pas encore accepté que nous formons une
et une seule famille. niko twebwe bene muntu tutemera ko tugize ikintu kimwe dukize umuryango umwe. Baha'u'llah dit, Baha'u'llah la aragira ati condition sine qua non pour que l'humanité arrive à la paix, kugira ngo isi igere ku mahoro aganje, c'est d'établir son unité, donc l'unité du genre humain. tugomba kubaka ubumwe bw'abantu bose. Regardez un peu de l'autre côté du lac. turebe hari hakurya y'amazi. Vous dites c'est la République démocratique du Congo. twavuga ngo ni muri Congo, Mais quand je regarde, je ne vois pas de limite. ariko ndebye nta mbibi mpabona. Qui a établi cette limite? ninde washyizeho izo mbibi? C'est ainsi que Baha'u'llah dit, la terre n'est qu'un seul pays niyo mpamvu Baha'u'llah agira ati et tous les hommes en sont isi ni les igihugu citoyens. kimwe n'abaturage bakaba bene cyo. C'est là où nous allons nous arrêter ni aho ngaho tugarukira kugira ngo tuganire, pour nous soumettre au fait de vos questions. kugira ngo mutubaze ibibazo. C'est alors que notre ami Sabin pourra venir à notre rescousse niyo pour mpamvu nous turasaba na aider Sabe kugira ngo aze si nous ne kudufasha icyo sommes pas gihe niba mesure de tudashoboye répondre à vos kubisubiza, questions. cyangwa n'abandi turi kumwe hano. Vous allez exploiter les documents et Mwaza quelques gusoma, livres hari que nous n'ibitabo aho ngaho. présentons ici, c'est pour vous. Hein? Nous sommes à votre disposition. yibanze kuri korani na bibiliya kubera ko turi mu rwanda. Mu rwanda ibitabo bibiri bizwi by'iyobokamana, korani na bibiliya, ariko Baha'u'llah yavuzwe no mu bindi bitabo bitagatifu. hari ubundi mugabane w'isi bakoresha ibitabo bita Bhagavad Gita, nangwa se igitabo cyitwa cy'abahindi cyitwa Triple Alliance mu Gifaransa. Ni ukuvuga yuko isezerano ryose kuva kera Imana yiyerekaga abantu inyuze ku ntumwa, ku muntu yahisemo, ko ntabwo twayibona n'amaso yacu. Ariko hano iwacu amadini yabanjirije idini y'abakristo hakurikijwe abayisilamu na Korani. Kundi ku yindi migabane hari iyindi yobokamana. Kuko isi ni nini kandi kera ntabwo iterambere ryari ryakabaye ku buryo inyigisho zizageraho icyane. Mu by'ukuri kera Imana yavanaga intumwa muri muryango. Natwe Abanyafurika, natwe Abanyarwanda twari dufite uburyo Imana yakominikaga natwe, irobanuye umuntu ikamuha ububasha bwayo kugira ngo abashe kuba intermediaire yacu, mbese abashe kuba kiteme hagati yacu n'Imana tubwira ibyo Imana ishaka. Tuvuga yuko rero muri Korani no muri Bibiliya harimo inyandiko zisobanura neza, zinavuga n'imyaka n'igihe cyo kuza kw'intumwa Babi na Baha'u'llah. Babi bisobanura ikuzo ry'Imana, Baha'u'llah bisobanura ikuzo ry'Imana, Babi bisobanura irembo. Ni ukuvuga yuko irembo nangwa se umuryango. Al-Bab mu cyarabu bisobanura umuryango. Kuko kera yigishaga mu buryo bwo guhishura, twavuga mbese yari gusezeranya ibizaba, gusezeranya hazabiki. Babe aze gutegura abantu kugira ngo Baha'u'llah aze gushyira mu bikorwa bya bindi byasezeranye. Mu by'ukuri iyo isi igenda itera imbere, abantu natwe dutera imbere mu bumenyi, no mu mico no mu buhinduke. Uko tugenda dutera imbere mu bumenyi, ni nako tugenda dukenera umuti ku byerekeye ubutungane ndetse no ku byerekeye umubiri wacu. Inyigisho nazo rero zitera imbere gutyo bikurikiye n'ubumenyi. Urugero ubu ngubu nabaha hashize imyaka 100, ntabwo ashobora kubwira umuntu ngo nzaganira n'umuntu tutari ndi kumureba ngo abyemere, yava ngo umusazi, nangwa se abantu bazava hano bagende mu kirere, bagende kundi mugabane w'isi, icyo gihe yakwitaga umusazi. Ariko ubu ngubu birashoboka. Nuko rero no mu gihe kiri imbere abantu bazaba bateye imbere. Ariko iyo bagiye kuza intumwa y'Imana, haba harimo ibintu byinshi cyane isi iba yahindutse. Iki gihe Babi na Baha'u'llah baziye, ni igihe inganda zari ziteye imbere cyane, ni igihe abantu baryanaga cyane,
ni igihe iyobokamana ryari rimaze gucanganisha abantu. Hariya hirya byabaye kurwana, byari ngombwa yuko rero amategeko avugururwa. Tuzi neza muri iriya myaka hari ubucakara. Niba hari ubucakara abantu bagurisha abandi, Imana ikohereza intumwa bati genda ubwire abantu ko mwese muri bamwe, kugira ngo mugere ku mahoro mugomba kuba ku bumwe, amadini akaba umwe, kuko Imana ni imwe. Ibindi byose ni twebwe dutekereza ati nivanemo fanatisme mu Kinyarwanda, sizi ko bita ati fanatisme mu Kinyarwanda, ati nivanemo fanatisme. Nimushaka kumva nivanemo igihugu cya fanatisme. Kuvuga ko iki gihe indwara isi irwaye indwara y'iki, amacakubiri, kuryana, ibibazo byo gusaranganya umutungo uri ku isi. Uwo muti kwemera Bahayi kuraba ufite mu nyigisho zayo. Ubutumwa bwacu Bahayi ni ugusangira n'abantu ziriya nyigisho kugira ngo twubake amahoro amwe, tubone rero ibisubizo ku bibazo bihari, kugira ngo tujye twese mu butumwa. Urakoze cyane. Reka twakire ibindi bibazo bibiri wenda baragira n'ubutumwa bagenera isi yose. Turihuta kuko urabona imvura iraguye, nyuma y'iminota itanu imvura irabiguye, tugerageze twihutishe uyu mushiki wacu akaba ari duhera turakurikizaho faraziyo tugenda dusoza. Murakoze. Wenda ikibazo nari mfite ndagira ngo ashobora kuba yagisobanuyeho gakeya, ariko nyine nari mfitemo urujijo. Isano riri hagati ya Babe na Bahawula. Isano riri hagati yawe, eske ko numvise mwemera Babe, Bahawula we bimeze bite? Sinumvishe ukuntu nyine bagira ngo mudusobanurire neza. Dufasha aho ngaho kuko numva no bidusobanura bangure twakira. Sinabasubiza. Cyadusubiza nawe. Isano rw'umubiri nta sano bafitanye. Babe ava mu muryango w'Abarabu mu kinyejana cya Muhamadi n'Abarabu. Babe ubwo nyine ni ijambo ry'icyarabu. Bahawula rw'umubiri ni umunya-Irani, Perse. Kera Irani yitwaga Perse. Ku by'umubiri ni imiryango itandukanye. Ku by'ubutungane no ku bya roho bose ni umwe, batandukanyiriza kimwe na Yesu na Muhamadi n'abandi Musa, Krishna. nakongeraho Babe nk'uko nabivuze yari integuza ya Bahawula. Naho twavuze ko ubutumwa bwa Babe bwamaze gusa imyaka 9. We yaje gutegura inzira, gutegurira y'uwari warasezeranyijwe. Mega we yari nk'integuza kugira ngo azategura abantu kugira ngo bakire uwo wasezeranyijwe. Wasezeranyijwe rero ninde? Ni Bahawula. Babe we yateguye inzira ya Bahawula. Uwemeye Babe agomba kwemera na Bahawula. Kandi Babe na Bahawula bose baze mu gihe kimwe. Kandi niyo mpamvu tuvuga bose tubiziza mu gihe kimwe. Urabona turi kwibanda cyane kuri Babe kuko ubu ngubu nibwo turi kwiziza isabukuru y'ivuka rya Babe ry'imyaka 200. Amani na Joe barabyibuka umwaka ushize muri 2017 twizije isabukuru y'imyaka y'ivuka 200 ya Bahawula. Rero Babe yategurizaga Bahawula. Bahawula akaba ariyo ntumwa y'Imana muri iki gihe turimo. Abemeye Bahawula nibo bita ababahayi. Je vais placer juste un mot en réponse à la question. Ndavuga mu magambo make mu gisubizo. Il y a des lois hari amategeko qui ont été promulguées par les Babes yazanywe na Babe que Bahawula a confirmé Bahawula arayahamiriza et que le Baha'i, le monde entier, aba Baha'i bakomeza bakurikiza kandi bakurikiza muri iki gihe no ku isi hose. Par exemple, urugero le calendrier Baha'i. Calendrier indangaminsi ya Kibaha'i. C'est le Babe qui a révélé. Ni Babe wayihishuye. Un calendrier de 19 mois de 19 jours. Indangaminsi igizwe n'amezi 19 n'iminsi 19 buri kwezi. C'est ce que le Baha'i utilise. Ni rwo ababahayi bakurikiza.
Le Bab a fixé l'âge de la majorité pour babe l'être yavuze humain. ati kugira ngo umuntu aba ageze mu bukure aba afite imyaka runaka À 15 ans. imyaka 15 C'est ce que les Baha'i utilisent niyo aujourd'hui. ababahayi bakurikiza C'est-à-dire, à 15 ans, ugesheje imyaka 15 l'homme est déjà mature. umuntu aba amaze gukura Il peut se marier. yakubaka umukobwa yashyingirwa umuhungu yashaka À 15 umugore ans. Donc, il y a des lois qui kandi aba yemewe no promulguées guhana par le Bab, confirmées par ubwo Baha'u'llah. aya mategeko yashyizweho na babe araza ahamirizwa na bahawula C'est ainsi que pour niyo nous Baha'i, mpamvu twebwe ababahayi nous parlons des manifestations jumelles. Ils tuvuga sont des intumwa jumeaux. z'imana z'impanga Nous ne pouvons pas les séparer. ntidushobora kuzitandukanya nubwo umwe yari integuza y'undi ariko ntabwo tubatandukanye. reka twumve na Flavier. Merci beaucoup. Je m'appelle Flavier de la radio Énergie de la partie du nord du Rwanda. Ma question, oui, comme ça. Ma question est de connaître s'il y a la différence entre les Bahaïs et les musulmans et la semblance. En bref, vous pouvez nous donner la différence ou bien la semblance entre les Bahaïs et les musulmans. La réponse est simple. C'est Flavien qui répond à sa propre question. Quelle est la différence entre un écolier, un élève et un universitaire? Ati Flavien yabajije ati munsobanurire itandukanyirizo riri hagati y'abayisilamu n'ababahayi sibyo andi mugenzi wanjye Amede ati uragisubiza ni irihe tandukanyirizo riri umwana w'ikiburamwaka umwana wo muri primaire n'umwana wo muri university? Quelle est la différence? Ni irihe tandukanyirizo riri? Qui est l'écolier, qui est universitaire? Quant à vous, c'est la même personne qui était élève avec des enseignements spécifiques. À un moment donné, il devient, il a commencé écolier, et puis élève, universitaire, aujourd'hui fonctionnaire de l'État. Ati bose ni kimwe koko kugira ngo ugomba guhera muri kiburamwaka ukajya muri mu mashuri abanza ukajya muri isumbuye ukajya muri université ubundi ukaba umukozi wa leta. C'est la même personne. Ni kimwe wa muntu L'humanité isi est dans une école riri de la divinité. riri mu ishuri C'est ce que nous ry'ubutungane appelons religion. ni ryo twita ihishuri. À un moment donné de son histoire, mu mateka l'humanité avait comme enseignant Muhammad. mu gihe runaka isi yari ifite umurezi bita Muhammad. Islam. Abe inyigisho ze abamwemeraga nibo bitaga abayisilamu. Après l'enseignant Muhammad, nous avons l'enseignement Bab. Nyuma haza umwarimu Bab avec son enseignement et son contenu. nayo ifite inyigisho zazo. Et aujourd'hui, l'humanité a comme enseignant Baha'u'llah. Uyu munsi rero isi ikeneye umurezi w'ubutungane Baha'u'llah. L'humanité reste l'humanité. Ariko isi iguma ari yayindi bene muntu aguma ari babandi. Ce sont les enseignants avec leurs enseignements qui se complètent et qui fait avancer niza nyigisho l'humanité zigenda que nous sommes. ziyongera bakatwizuzuzanya bakatwibutsa izijyanye no mu gihe tugezemo. Nk'urugero mu wa mbere bakwigisha rimwe guteranya rimwe, mu wa kabiri bakakwigisha ibindi gutyo kugeza muri université bakakwigisha ibindi bitandukanye ariko baba bakwibutsa bya bindi. Si Flavien cherche les vrais musulmans aujourd'hui, niba Flavien ashaka mu Isilamu nyakuri uyu munsi, ils sont des Baha'i. ni ababahayi. Si vous cherchez les vrais chrétiens niba aujourd'hui, ushaka umukristu nyawe muri iki gihe, ils sont des Baha'i. ni ababahayi. Vous cherchez les vrais bouddhistes, ushaka ababudisite ba nyakuri, ni ababahayi. parce que Muhammad, Bouddha, Yaba- Jésus préparaient ses élèves à devenir des Baha'i. Yaba Celui qui Buddha, viendra yaba après moi. Musa, yaba Celui Yezu qui Kristu, viendra yaba après Muhammad, bose bazaba batwiha inyigisho zijyanye n'igihe tugezemo. Nuko buri ntumwa y'Imana ifite inshingano zayo, ikaba ifite n'ubutumwa bwayo kuri bene muntu. Bakaza bakavuga igihe kikarangira, Imana ikabona ko isi ikeneye bene muntu bakeneye ubundi burere bwa roho. Bakakoherereza undi murezi akaza akakwibutsa za nyigisho akakongereraho n'izindi. Nguko ukwemera kwa Kibahayi kumeze. Reka twumve na Kaya, uyu muvandimwe w'inyarwanda nawe hari ibintu atari kumva neza ubwo niyo
Maintenant, nous avons beaucoup d'énergie On a beaucoup d'énergie. baranyunganira. à révéler et écrire de sa propre main Bahawura yahishuye ibitabo birenga ijana plus de 100 tomes birenga ijana n'uri qui ku kuboko couvrent tous les aspects de la vie de l'homme. byose birebana na ubwoko bwose bw'abantu. De ces 100 tomes, Ibyo bitabo birenga ijana, il y a un livre ariko harimo igitabo kimwe, qu'il appelle les 1300 livres igitabo gitagatifu ou les livres de loi cyangwa igitabo qui va cy'amategeko régir l'humanité pendant 1000 ans. kizayobora isi igihe cy'imyaka C'est igihumbi, le Kitabi aricyo Agdas, bita Kitab Agdas. Kitab Agdas, des livres très saints ou igitabo livres de loi. gitagatifu cyangwa igitabo cy'amategeko. Il y a des livres qui concernent seulement les femmes. Hari n'igitabo n'ubutumwa bureba gusa abategarugori. Il y a un livre sur la conservation des ressources naturelles. Hari n'ibitabo bihishuye ku byerekeranye n'inyigisho y'uko twareba Bibiliya. Ababahayi ni Kitab Agdas. Kitab Il y en Agdas. a 100. Ariko Bahawura we ntabwo ari Livre kimwe Saint yahishuye, Bahayi. ni ibitabo Mais ijana. parmi les Ariko 100, muri ibyo les ijana très harimo saints. ikiri gitagatifu kurusha ibindi byose, Par nicyo exemple, bita ce que Kitab mon ami Agdas. tient à la main, Icyo c'est un livre saint. na kiriya afashe nacyo ni igitabo gitagatifu, ariko harimo Ça, amategeko c'est gusa pour la agenda croissance spirituelle individuelle. n'ubutungane bw'umuntu, uko Vous ugomba devez lire kwitwara. matin et soir. Ugomba gusoma amanywa nijoro kugira ngo umenye ko uhindura imibereho yawe ya Ce buri qui munsi. régit la société, Nicyo c'est la gikeneye. justice. La Bene justice muntu. est fondée sur des lois. Ubutabera C'est bwubakiye ainsi que le ku Kitabi mategeko. Agdas Niyo mpamvu constitue la igitabo base Kitab Agdas yubatse ces centaines d'écrits saints. ego. Noneho rero nkamwongereraho, twebwe ababahayi twemera ibitabo byose bitagatifu, kubera ko Kora harimo amategeko, uyakurikije ubu uri mu nzira y'Imana. Bible harimo amategeko n'amabwiriza ugomba gukurikiza ku mukristu mu gihe cye, nawe akaturayemera. Byose rero ibyo ni ibitabo bitagatifu. Ntabwo navuga ngo ngiye koko maze kuba umubahayi ibi ndabifashe ndagihambye iki ngijwe. Ariko isi ikeneye nk'uko icyo givuze ngo mbaye umubahayi nareka kuba umubahayi nkaguma nibera umukristo. Ni nka wa mwana uvuga ati ntago ndi buve mu wa mbere kuko uyu mwarimu wanyigishije mu wa mbere yanyigishije neza, nta wundi nkeneye ko anyigisha. Niyo dini, amadini yose n'ay'ukuri, ariko nibyo dini ryo mu gihe turimo ubu ngubu, nibwo burere isi ikeneye ubu ngubu. Peut-être pour expliquer à notre ami, kugira ngo nsobanure mugenzi wacu, twavuga ko hariho idini imwe, idini imwe ry'Imana. Ce que nous appelons religion, ayo twita amadini, ce sont des révélations. Ni amahishuro. C'est ainsi que pour que vous nous compreniez mieux, kugira ngo mudusobanukirwe neza, twavuga ati idini ry'Abakibahayi, ariko twavuga ukwemera kwa Kibahayi dans la religion de Dieu. mu madini y'Imana. Quand vous prenez la Bible, dufuje nka Bibiliya, dufashe nka il y a Bibiliya, deux parties, harimo ibice bibiri. Il y a les enseignements de Moussa, harimo donc inyigisho Moïse, za Musa, et il y a les enseignements de Jésus. harimo n'inyigisho za Yesu Quand vous Kristo. prenez le Coran, Ufashe Korani, il y a deux parties. harimo ibice bibiri. La première partie, Igice cya mbere c'est ce que vous appelez la Bible. nicyo mwita Bibiliya. Parce que vous trouvez de la Genèse à l'Apocalypse. Dans mubonamo le kuva mu Coran, c'est ça itangiriro la kugeza première mu partie. iherezo mu gice cya mbere cya Korani. La deuxième partie, Igice cya kabiri ce cya sont les Korani enseignements propres de Muhammad. ni inyigisho za nyirizina za Muhammad. Alors, nous ne Twebwe mettons pas ces ababahayi livres de côté. ntabwo Nous dufite les ibyo gardons bitabo avec ngo nous. tubishyire ku ruhande, ntabwo turabifata tukagumana nabyo. Nous lisons comme histoire de Turabisoma l'humanité nk'amateka en matière de y'isi- religion. y- Mais y'amadini, nous avons nos enseignements. ariko dufite inyigisho zijyanye no mu gihe turimo tugomba gukurikiza. C'est à moi de poser maintenant la question. Ni njyewe wakuba none Quel est le nakubaza pays ikibazo. d'origine des rois mages? Rois mages. Les trois rois qui étaient venus offrir
des cadeaux à Jésus. ati Il venait de quel pays? ati ba bandi baje guha impano n'imyemerere okay hari n'abatemera ko abo bami bazanye iyo mana. Et leur pays. anasema ile na ça de la foi de la Brièvement, croyance. ce sont les évêques de la révélation de Zarathustra, Zoroastre. Ils venaient de la Perse. Parce que Zarathustra leur avait dit et écrit dans le Bhagavad Gita, le jour où son esprit rentrera sur terre, il y aura une grande étoile avec une queue. Là où il va s'arrêter, c'est alors que je vais me manifester. Les rois mages, quand ils venaient pas pour l'enfant Jésus, ils venaient pour le retour de Zoroastre. Vous comprenez un peu comment les choses s'arrangent sur le plan spirituel. C'est ainsi. Ababahayi bagerageza gusanisha biriya za bibiliya twebwe ababahayi bemera inyigisho ntagatifu zose zabanje kubera ko ntago ziri ku ruhande zose nizigenewe kurera bene muntu mu by'ubutungane. hagati aho ushobora kumva mbese ntibyaba ari bya bindi n'ubundi umuntu ashaka gushinga idini avuga ati reka ndishinge kuko n'ubundi riraza ntacyo rihinduye no kuyanga. Baha'u'llah nous dit, si nous voulons comprendre les réalités spirituelles, niba Baha'u'llah atubwira ati kugira ngo usobanukirwe iby'ubutungane nous allons nous ramener aux contingences, donc aux réalités physiques. turajya mu bintu bifatika. Prenez toujours l'exemple de l'école. dufate urugero rw'amashuri. Vous êtes passé d'une classe à une autre. wahereye mu ishuri ribanza kugenda abarimu batandukanye. Quel est le meilleur enseignant? ni uwuhe mwarimu wavuga ati uyu niwe mwarimu w'ingenzi wanyigishije? Quel est le meilleur enseignement? ni izihe nyigisho z'agaciro muri zo zose mu bumenyi nabonye? buri umwe wese hari ibyo aguha. hari n'ubumenyi aguha ego kandi buri wese bafite n'ubumenyi bwiza. ego ariko nanone ushobora gufata bwa bumenyi bwose. twebwe aha ngaha tuvuye mu by'amashuri turashaka kumenya kuko uyu ashobora kubisobanukirwa n'undi akabisobanukirwa ariko twibuke wa muntu twe turi bubibwire. Bien, monsieur, dukeneye kumenya. c'est qui encore? Monsieur C'est Johnson. Johnson. En primaire, on nous a enseigné 1 moins 2 égale impossible. Cet enseignant-là qui nous disait 1 moins 2 égale impossible, ne savait pas la réponse? Il savait. Mais pourquoi il nous a dit impossible? C'est parce que notre capacité d'entendement n'était pas encore mûre par rapport à la question. ati muri primaire bakwigishije rimwe gukuramo kabiri ntibishoboka. Anese ni ukuvuga ko wa mwana wabikwigishije atarazi ko bishoboka, ariko kubera aho byari bijyane n'imyumvire yawe n'ubumenyi bwe n'ubwenge bwaho bugarukira niho yakubwiye ko bidashoboka. Aho ugeze hejuru bakubwira ko bishoboka, bakwereka uburyo bishoboka. Jésus savait, je termine, Jésus savait ce qui se passe à notre temps aujourd'hui. Alors, à ce temps-là, parce que les gens n'allaient pas comprendre qu'il existera un outil puissant comme la presse, il leur dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas à mesure de les comprendre. ati nka Yesu yarayigishije abica baramubaza ibibazo byinshi ati mfite byinshi byo kubibabwira ariko ntago mushobora kubyumva, igihe kizaza ubwo muzabimenya. Alors Baha'u'llah dit, aujourd'hui, l'humanité est dans le stade de maturité. Là où nous n'allons plus utiliser les images pour faire comprendre les réalités.